Shaba Samurana Rimuhlapi Wamahulu Ahai Singabantu bakho Nkosi siyizimfuze zedlelo lakho makade uSejesu Kristo namhlanje nale uma ngabe sihlangene ngaphansi kophahla lendlu kaNkulunkulu sizozwa amazwi akhe yena ongumalusi omuhle sizogubhana isonto lesine isonto la khona ibandla lesikhuthaza ukuba siligubhe ngokuba sigubha umalusi omuhle la khona uJesu Kristo athi mina ngingumalusi omuhle ngiyazazi ezami nezami ziyangilandela ngabe ngempela ngisewuyena yini umuntu kaNkulunkulu aphambi kokuba ngiqalele ntshumayelo namhlanje ngiyafisa kuqala ukuba ngafisene owethu umalusi kuleli bandla laseMaria Kotolata. Happy Priesthood Sunday, Father. Happy Vocation Sunday, Baba. Siyambonga uNkulunkulu ngesipho sakho sokuba ube ngumalusi kuthina salusele uNkulunkulu. Phinde futhi ngifisele omama bonke suku oluhle lo mama. Happy Mother's Day, bomme. Siyanthanda kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ngesipho senu empilweni zethu. Kodwa ke indaba ke namhlanje iqondene kahle kwa Mother's Day. Abanye bethu uzalwa ama single parent ibona abasalusayo emakhaya omama ngabe basalusela uNkulunkulu yini ngabe uma ngabe ulusana yamndeni wakho uwalusela kuphi na ngabe uwalusa ngezwi likaNkulunkulu na mhlawumbe nawe ubaba ekhaya ngabe lo yamndeni wakho uwalusa kanjani ngabe uwalusa ngezwi likaNkulunkulu na kuyenzeka ke bathandekayo uma sahamba ngaphansi komthunzi welanga sisaphila kulomhlaba siphambuke ngenxa yokuthakathaka mhlambe siphambuke singaziboni ukuba singabantwana bakaNkulunkulu bengifisa ke namhlanje ukuba sike sifiselele thina ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu kawo lo mhlaba sithi ngingowakho Jesu bekufanelekile namhlanje ubana sizibuze ukuba mangabe sithi singabantu bakho Nkosi siyizimfuze edlelo lakho sikusho ngeqiniso indokho na sikusho ngoba sivuma ukwaluswa na sithesi xoxela noFathi ekuseni ngathi Happy Priesthood Sunday malusi omuhle wathi siyanalusa kodwa niyafuna ukuzalusa futhi niyafuna ukuphuma esandleni sikaMalusi mhlawumbe nami nawe kuyenzeka sifise ukuzalusa bandleni lethu sinemhlangano ehlukahlukene mhlawumbe wake wasihlala emhlanganweni wawuphatha umhlangano mhlawumbe waliphatha ibandla wawusihlalo wePPC walusa ngaleso sikhathi sedlule mhlawumbe kuyenzeka na ufikelele ukuthakatha ukuthi kodwa kusabusa thina kwakenzeki lokho ngani na asifuni ukwaluseka asifuni ukwaluswa wa hlokahala ka jeno ubane re mkupe modimo hore a re fe mpho ya ho ikokobetsa
simcele uNkulunkulu ukuba asiphe isipho sokuzithoba, isipho sokubana sivume ukwaluswa. Mhlawumbe ekhaya mama wena usebenzayo, mhlawumbe ubaba kade uhosi, engabe uyamvumela yini ukuthi abe ngumalusi noma kulusa wena ngesimanga sokuba iphokethe lakho liqine kakhulu? Kuyenzeka asihamba ngaphansi komthunzi welanga bathandekayo ukuba singabi naso isipho sokuzithoba ngenxa yemali noma ngenxa yamandla. Mhlawumbe njengomama ekhaya yethe ikhaya elinabantwana mhlawumbe sebezebanga ngahlongandlela, ngiyaxolisa ukusebenzisa lelo gama lelo. Mhlawumbe abantwana abasakumameli ekhaya, engabe uma ngabe ukhuluma nabo ngoba ubathumela kuNkulunkulu noma ukhuluma nabo nje ukubana leli khaya ngalinye. Ngeke sikwazi ukwalusa lelo khaya mangabe singavumanga qala ukwaluswa nguNkulunkulu. Bekufanelekile namhlanje ukubana simnxuse uNkulunkulu, simncenge ukuba asiphe sona leso sipho sokuba sivume ukwaluswa, ba sibe ngabantu abathobile. Mhlawumbe ke namhlanje nasihlangene lapha, mhlawumbe njengoba sihlangene nje kunabantu abacelela ukuba bakhulekele, kunabantu mhlawumbe abanethemba kuwena mangabe uyongena endlini lakho. Kaze labo bantu mangabe uphuma lana ethi ufaka hambani ngokuhle, kaze labo bantu bayambona yini uNkulunkulu mangabe bebona wena? Noma nawe ufike ufane nabo futhi ujike impilo yakho kodwa usibiza ngokuba ungumntwana kaNkulunkulu, uthi ngingumuntu kaNkulunkulu, singabantu bakho Nkosi, siyizimvu zedlelo lakho. Thandaza njalo uthi mina ngondliwa ngumzimba negazi kaKristu, ngoba kuza kuphina kulo ledle. Kodwa ungangabe ufika phakathi emphakathini bayakubona yini lo uNkulunkulu ondliwa ngaye, noma ufike ube mdiki munye nihlangane nonke ndawonye. Ekufanelekile namhlanje ukubana sibuyele kuNkulunkulu, simncenge ukuba akahlale nathi njalo, makasilonde ngobani na singabantu bakhe. Jesu bekufanelekile ukuba simncenge uNkulunkulu, sithi uma ngabe sibuyela kuyena simnxuse ukuba sifanisene nalamadoda esizwa ngawo esifundweni sethu sokuqala namhlanje. Pawulos noBarnabas bahamba baye eAntioch beyoshumayela izwi likaNkulunkulu. Abantu baphenduka ngoba babona ukholo lwalamadoda. Abantu baphenduka ngoba babona uNkulunkulu ubona lamadoda. Engabe mina uma ngabe ngihamba emsebenzini, sinezikhundla ezahlukahlukene emsebenzini, mhlawumbe wena iboss okanye imanager, ngabe labantu ubaholayo ubahola ngesandla sikaNkulunkulu, ngabe ubahola ngezwi likaNkulunkulu na? Singabaholi abahlukahlukene, kodwa abantu esibaholayo ngabe sibahola ngothando lukaKristu. Ngabe uma ngabe sibalusela kuKristu, ngabe uma ngabe sibalusa ukuba babe zizimvu zedlelo likaNkulunkulu. Ngeke ngikwazi ukubalusa abantu ukuba babe izimvu zedlelo likaNkulunkulu uma ngabe mina ngingakavumi ukuqala ukuba ngiyimvu yedlelo lakho Nkosi. Bekufanelekile ke namhlanje bathandekayo ukubana simnxuse uNkulunkulu ukuba asiphe sona lesi sipho. Masithandaze namhlanje kuyena uMalusi omuhle ukubana asaluse, asiphe isipho sokusithoba, sipho sokuba uma ngabe siba ngabaholi
sibe ngabantu abanothando lukaKristu, sibe ngabantu abafuna ukuhlala endlini yenkosi, ngoba nina singabantu bakho Nkosi, siyizibu zedlelo lakho. Nake simncede uNkulunkulu namhlanje uma ngabe sithandaza kule misaletheli ingcwele, lapho nathi kubolekela nomama ukubana ahlale nathi kuze kufike leso sikhathi lapho na eyokusikhumbula, ngoba uma ngabe saluselwa ukubana sibheke kuyena ezulwini, sikhuleke njalo sithi ngisize Nkosi, ngingasuki endaweni yami yokulinda noma ngabe imoya isivunguza ngamandla. Amen.